Sinomma lapha ulindiwe Mhlanga ekunguye omeme Umrhatjho iKwekwezi FM Kanti ne-Verena eMpumalanga Umrhatjho we-SABC iKwekwezi FM beyivakatjhele khona. Abogogo nabomkhulu bathome ngokuzithabulula magega nendlela babuya kule center bathola abarhatshi. Umasipalata, iMalahleni Private Hospital nabanye ababelani bebazokunikela kule center. Banikele ngengubo, idrada, ingolovana, imbewu kwatshalwa nemithi. Umjaphethe womphathi weKwekwezi FM ubathabile Sikhosana uthe bakubona ekuqhakathekile ukubekela phambili abantu abadala ngaleli langa ngombana ngibo abalalela abaphambili beKwekwezi FM. Abantu abadala vani sibakhohlwe njengesitshaba ngebanga lokuthi always say siqalelele ifuture siqalelele ikusasa. Namhlanje sibuyela emuva ngoba omunye umuntu ohlakaniphile kwathi nawufuna ukuya phambili buyela emva uthole iniluleko. Emeka kamasipalata weThemsile ithila ngelifana naleli lokubumbanisa isitshaba. Sifuna ukuthi sisebenzise lelanga leli ukubuyisana njengama-Afrika sakhe lelizwe ngoba akekho umuntu ozosakhela lona kangcono ngaphandle kwethu. Umphathi wezikweli ukuthabele lokhu. Sobozile kumasipala ukwekwezi bodokotere bonke sibabulileko nabodade labo bazomasaja bogogo nalaba be-catering ababaphekela umasipala zonke izithameli besikhona nobukhosi. Abazuzileko bathokoza abaqedi. Sijabulele nokuthola izipho, ingubo sivala amadolo abuhlungu. Ungathi ingaqhubeka njalo nje iKwekwezi ihlale yenza ne-SABC nakabanye yenze njalo. Nembongi bezilapho zibonga. Uma nulubize nolubiza uthama ngokuthi Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Kanti abodokotela abazazi ngokusika eLimpopo bagidingela ngeli ngokusika abantwana abama-60 nekhombe embhedlela zemakhaya ezahlukahlukeneko esifundeni ihlelweli lihlelwe emnyango wezempilo eLimpopo. Kusika abantwana bafika eminyakeni eli-12 ubudala kwaphela. We felt what better way of celebrating his legacy by living what he believes in, healthcare for the children. Aboma babantwana bazokusika balithabele isizwe labodokotela elimi. My baby is going to theater and then is going to be fine from there. She is having an umbilical hernia, so I'm very glad. Kanti ihlelelo libone nabodokotela bakezinye imfundo abazibandakanya kilo kuba lohlangana nodokotela wokusika kwabantwana wokuthoma eSouth Africa uProfessor Nyawereni Chiforalo. Uchiforalo nabanye abodokotela bakhola bona ihlelo lizokusiza nekudluliseni ngamakghonofundwa. It's an opportunity to serve and also to transfer skills. Umnyango wezempilo uthi ubeka phambili ukuqinisekisa bona abantwana bafumana isizo lezempilo ukugidinga ilanga likaMandela. Ekhasini lethu leFacebook sibuzile ukuthi ulisebenzise njani ilanga likaMandela. Umbono ngewombukeli iSABC yakazi ukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono ombukeli. Yabona ilanga la namhlanje liyatshengisa ukuthi iMandela Day leyo ayisekho ayisamini lutho la eMzansi lemiphasi leliselijame ngamakwayikwaya. Ngithana ngifika lapha ngathola umphakathi uhlwengisa lapha enkolweni nami ngahelebha ngahlwengisa inkolo zombili. Ngikhuluma nje ngiyolala kamnandi ebusuku njengoba ilanga lakatata ngiliberekise kamnandi kangaka. Thina siligubhe kakuhle usuku lukatata uMandela. Mina bengihlelelela ekhaya ngizivalele endlini. Namhlanje angikwazanga kwenza lutho emphakathini. Ngibe nje nama meeting emsebenzini ngaxineka kodwa ngithe ngaqeda ngase ngicleana nje la ngisebenza khona. Ngidintoncizisa kulamanye ama-office alapha eNelspruit. Thina awasiliboni nje ngoba sila emberekweni liyafana namanye amalanga kithi. Wonke umuntu oyewalula isandla wasiza la kasize khona usukile lika Tata Mandela. Iqhaza leno siyalibona simshayela izandla niqhubeke njalo konke nikwenzile nikwenze futhi nakweminye imndeni. Usuku lami namhlanje ndilikhumbule ngokunxiba isikibha sami esinomfanekiso katata disithi halala Madiba qwelo msila sobhijo vela bembenzela Madiba uyinsimbi ayigobi siyohlala sikukhumbula tata ngobubele nangokukhuthaza ubumbano noxolo.